King takba nga pasik na nga ng internasyonal apamiugnayan ating kaligtasan na rin turistang Koreano. Neto nga ba yung help desk ing mibuklat ing Angeles City Police Station 4. Ay report ng Ira Ignacio. Opisyal yang buklat king Police Station 4 king Angeles City ing bayong mitatag a Korean help desk bang makapagserbisyo ang po mamye seguridad para kareng Koreanong mamasyal o manok nangan king syudad. Present king event Lee Sang-hwa, ambassador ng South Korea ken Pilipinos, at chula naman the Undersecretary Hilberto D.Z. Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Director ng Police Regional Office 3, ang po Choi Jong-pil, President ng Korean Association keng Angeles. Bekyabe mo naman keng seremonya din na City Tourism Officer Louis Lazatin, ang po Konsehal Attorney Giselle Dayrit, Chairperson ng Committee on Peace and Order, at tubod ng Mayor John Lazatin. Makatutok ya kanuing help desk kareng tourist-related concerns, bang mamye mabilis sa sao pampo ken pa magpatibe ugnayan kareng Korean tour operators, ang po negosyo. Ako po, Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.